Kami ketok tanto anutin kami ke Charlie nat bangke long lading ka Charlie asomar patikup ke dani busi itum bharat long omidan kami along kami tok kami pinianisi karbiang long bangke hala sona vidyat lo kubi porloma purili nengi kami tung lo pulutan de ningkan po karbiang long autonomous council ang cari NP nabis kami hala ke Charlie anat importance kabi pe joining si pinianisi dame owe kimia tumta ke Charlie adima videsi damlo akai bang dame pupom poriborton amen pen akai bang dame pupom covid dame rong atok long ke doa somara tum pini putame de pini tum college alam sini itum dhana do chot covid pustame pinianisi LP primary kadu kawe education system si failure ni putame lo tante karbiang long ke totally failures Ilitum karbilo chali asong pelitum every month ilitum school long visit dam hala ilitum teachers to mena itum interaction kuri dam hala subida itum te dam long kubisi ka ma council to men kubisi importance ki pipe ma lasin ili ki pukang tu bangke lalo non e pong bangke permanent solution bang veklan po ako bang vitik ke ilitum karbilo chali asong pen name arjap kluki ako dhude ako pamohet kami nila so kot na pialo je karbiang long autonomous council piniang bong jadi solution ang kan kete pina babangke council kete long dhana ke doda mangke kadu mayu tan khang nu ne pusi ini duikan lampa bukan ini tum karbiang long sedame hari so jang tame kete kap tum dolo kete kere tum dolo sedame non apor hot ini tum ke Charlie hin sedame pangkur bonpi pulau nanti alang itu mat kadun dia putan itu ke kuna pensi ke Charlie ala laki itu karbia kai dum si itu ke papidun bompo lasi alang itu sedame ada jendek nangji itu aningkan bangke bangsu di government college nong itu cisong merun pusi itu mateng lo tuni riglo non council kacari itu sedame attack nangji cari itu sedame Udi boton bangke ninjep tiklo. Sila me kacila radim nilitum dak hek dam nang lay. Non na son sona kisung ahut pelodang te student tum dak ke kunal gidun po. La puala litum kansil kacari stame udi boton kuninje bom bangke litum ke la kondela la si non immediate angbong. Bini pinang bala litum prap jin pen karbeno ton mas kansil CM sisteme ada cianang jalan sisteme kansil kacire bang admission ki palong lab dia fansi kado kawe student an itu palong lab dia fansi nang itu tengok tabi glo permanent solution sisteme pat lab dia fansi alang li fansi tame kuning ri glo ini hai lem te hello pulo dang alang aku dang chulo aka break sisteme non kon karbiang long college Akiso kiboy alang silang se tip ode education em kali la ke jogot sing tike praptin ba alang li tipon lam ji phan bang suri si student alang li tukan tipon lab ji phan si nili ben nan tum thengu ni ri